kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adalakad mi iti kumpare kita. Ay nawaw, sa dino manan ti papanan nyo. Na, api akas na ti panagsasawang kanyak si Katesi. Win tadi kamot ngaminan matatao dito'y balay. Nagadulakid di ngay bagbagam. Amo masanak akomportable no dak lang dito'y balay. Kastape lang ti bagam. Mangted ka pa'y iti kwarta sakbay apumanaw ka. Awan igatang ko iti kanan dagiti putot mo. Jak matam mo no kaano nga agawid ka. Amangan no makalawas mun tumanan ijay. 50 pesos. Ay nawaw, day talaang. Agawid akmat lang inton malam. Si kakit di mo't. Uray agawid ka inton malam. Iti panagkunam ka di kat umdas ti 50 lang. I-budget mo mo't ngamin Ay nawaw, nalabos ti kasta kinakuripot mo, amor. Awanin ta do sa o. Imbis nga agyaman ka, tada itid ko kayong ka. Adang agpaiso, kurang mga rod. Di ka manaktak. Tama nga numalado ako pa iti papanan mi. Naimbag nga aldaw mo, Maritese. Kastamit kan ka, Mare Badet. Ay nawaw, apay akas ta tilangam, naliday kamot. Wala, tamasiksikuраnak iti asawak ako ripot, Mare. Apay manan, Mare? Limabas nila kay mo dito'y istor ko itay, Kaut. Adda kanulakad da iti gayim na, Mare. Kaut, anya launay ti pakasikura, Mare. Kasano mga amin, Mare? 50 pesos laang timbati na kanya. Anya? I-budget ko kano. Maasarak launay, ta sobra ti kinakuripot na. Anya laang matimagatang ti 50 pesos itangay, Mare. Amo pa'y iti asawak, Mare. Aywan gayam, ikanak man kit di iti noodles kan itlog, Mare. Itlog ken noodles manan, Mare. Isulaang mati umanayan ti kwartak. Madimo laang no noodles akanayon. Ay na, Mare, no choice. Anusan milatan ano anya ti adda. Anya ngay nga rod kat kuripot mat ti lalaki anak ki asawaak. Numano ti umanayan ti 50 pesos. Isulatan ati itad mo, Mare. Ay no, anya nga dito inlutom si Katesi. Itlog kan noodles. Apay ka de. La, dahito iti pasidam kanyak. Ay na di kan agpili. Tamanulaang matimbatim akwarta kanyak itay agsapa. La, nusan atuyo ti pasidam. Noodles kin itlog mo. Kasta ti si dadagiti kuripot akaskan ka. Diyak amuking Katesi. Sana kon amangan. Makapawan ganas ka mo. No di mo kayat ti sidaan. Adamat asin dita. Makaparurong ta talaga. Reklamo ka la reklamo. Ngam kuripot kamat nga rod. Anya tinamnamaam ngay. Kat amumat nga awan kwarta. Sa anak ama katrabaho. Tabi si ak amangas asikaso kadagiti ubing. Pudno ka di tinadamag ko, Maritese. Nagapa kayo kanukin lakay mo idirabi eh. Ni, asino tinakadamagam, Mari Badet? Ni Fili akaruba yaw. Mangagkano iti ayan dati sa uyo kinilakay mo. Nagapa kami nga agpaiso, Mare. Ay nawaw, apay manan. Anya tinagapaan yung agasawa. Agrek-reklamo tanudels kan itlog laeng ti si dami idirabi Mare. Naa, nagpuskol mo't tirupa na no agriripay laeng, Mare. Ay, naku nampay, Mare. Talaga mapunpunuan akon. Uray asino mo't Mare. Masong batak pa yan ti asawak, Mare. Husto laeng tapno makarik na, Mare. Nariga mo laeng no agul ulimak ka. Awan ti mapasamak. Ang mga nukarkarwan na pay kiday. Huwag nga rod, Mare. Ala, agpatuloy akon. Mapanak man dumawat itinating ni tatang.
Dagiti ubing ngay maray. Nakaturog da pala ang itay pinanawak ida. Agsubli akmet kit di adagos mare. Nakaumay ka, Marte, si anak ko. Umayak dumawat itinatengyo tatang. Saan ang nagmula nila kay mo? Saanan tatang? Ado tinateng ko, ngam ada ije garden, anak ko. Sa anak pa yan nag-api. Kaano nga agapit kayo tatang? Intun Lunes, anak ko. Apay ka day. No adda reject, mangted kayon to O sige, mangidagasak to itayan niyo nagpasentro Agyaman ako na tatang. Naimbagla si daan mi kadagiti apo ko yo. Sobra ka taagkapita pa anak ko. Ay saanan tatang? Agawid akmet la adagos. Tamangan no makariing dagiti ubing kat sa pulen da. Ne, da kayo man gayam na ito tatang. Nang yagak itinatang, amor anak ko. Niti singay. Tesay! Tesay! Apay ka di aya. Umay ka pa man. At ni tatang dito tatang, agtukaw kayo pala. Nang yagak itinatang anak ko. Naimbaglaan tanang yug kayo tatang. Ado pa ti reject ngam dayto laang tinabaulak abagkatan. Okay lang tatang. Isupay mo't day ta No makawaya kayo, mapan kayo latay di balay. Or no ti reject tap no adda ti alaan nyo. Wan tatang, alaag kape kayo pa Oy amor, irwar mo ti termos. Naggapan nyo, Tata Manuel. Nagkapuak iti ayanda sisi. Usto, ano sinarungkaran nyo, ida? Italaang manan. Masansan mo nga minti panagapad ang agasawa. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Ne, saan nyo nga amaw nga agap-apad tata? Awan tinadakdakamat ni ti si kanyak na kong. Mabain siguro ang mangibaga kada kayo, tata. Anya ti pagapapaan daya. Ti kinakuripot nila kay na ti kanayon da apagapaan, tata. Anya? Amuyo kaday. Noodles, itlog kan toyo, ti kanayon agatangan ni Maritisi dito'y store. Gedad duma, utang pay kidi. Nay, apay ngaya kasta. Kasanaw, kat kuripot mo di asawa na. Kas kumay di napalabas alawas. 50 laang ti imbati na. Idi noodles kano kan itlog ti impasangon ni Maritisi kan kwa na. Kasta unay ti unga na. Naibusan ti mantika lakay. Anya ko maitano na ibos. Ay nawaw, mangtad ka iti maigatang Anya kumapay ngay. No awan ti mantika, maanusan pa ilaang. Anya, kasano nga rod nga igisakti nateng asidaan tayo? Nagatuadanom dita. Ay nawaw, intun kwan agreklamo ka manan. Kas na ko nakitayan, no anya ti adda iso ti maanusan. Manula ang mat ngay ti mantika. Ito tinapatiga pang usarak iti kortak. Anya ti kayat mo? Nayunak manan ti utang tayo iti istor ni Mari Badet. Ay nawo. Addaya imbagak nga umutang ka. Ay, diya kamukan ka. Adala mangag ko areklamom, makitam talaga. Saan asyak ti pagpungpung tutem sika, amor? Mabalin ang nayunak ti utang ko, Mare. Anya man ang ti utang ang maray. Mantika lang, Mare. Tay nakabuti ka day, no? Tay nakaplastik latan, Mare. Adda per kilo alakom, saan ka de? Adda, mano akilo ti utangam. Kagudwala ang Mare. Addamat kit di pa kitang danak inton bigat. I-advance kuntukan katitangdan ko. Kaslaawan mo't asawang mari iti kastangar aramiden nila kay mo. Ay, jak nga rod marik na nga adda asawak, Mare. Una yan akasasaad mo, mare. Amo ka diti ina ni Amor, ti kastangar aramiden na. Saan pa'y Mare? Awan amo na day jay. Jak mo't kayat yagi pulong, taamangan no siyak ti madaksan. Ije ka di ayanda Amor ti papanan nyo na nasinay. Wad nakong, sarong karak man ida. Adda ngamin nangagkukat nga istorya. Adda nangagyo nga istorya, nana. Kuripot ka no, ti anak ko. Ay won, pudno day ta, nana. Ay nawaw, kasanumot anaamwam day tabadet. Kano ka na yun nga agapadakin Maritisi, gapu iti kinakuripot na. No kasta, pudno nga raw tindanon da kanya.
Pudno na. Mabain laang nga agipulong ni Maritisay. Tamangan kanuno iso ti madaksan. Siya kun ati mang ibaga kada kayo, tas sigurado asaan manen nga ibaga ti kumarek. Ay, naglukon da jay nga amor. Nabayagan akas ta ti aramiden na nana. Agan anos laang ni Maritisay. Kinapudno na. At idugan ti listaan ti utang da dito'y istor ko. Ta ultimo maigatang iti mantika kat saan amang ti anak yo. Agkapi kayo pa nanang. Agyaman ak unay. Ti asawam ngay. Awan na dito'y balay. Sinukon na dagiti anak na iji pagadalan. Apay ka day? Nasaya at mag, tapno di na mangag ti bagaken ka. Ay nawaw. Anya ti kayo ti asawan nanang. Sika ti pagsasaritaan dagiti marites a kalukaran tayaw. Ha? Apay ka no? Takuripot ka kanumag. Anya? Ay naanak ko, saan nasaya at ti kastang aramid ti may sa padre di pamilya. Agtip-tipid kami ang nanang. Na, agtip-tipid ka kunam. Ngem ultimo mantika, utangan pa'y ni bakit mo di ta istortigayim na. Ay nawaw. Nag-istorya dahi di abatit kada kayo? Pangaasim tabaliwam ti kastang aramid mo. Amangan no inton madamdama kat panawan na ka ni bakit mo. Anya ti saludsudom kanyak, Maritisay. Kuamane, planok ti agnaud iti ayan ni tatang. Okay nga talaang? Ay nawaw. Apay asyak ti pagsaludsudam ngay Mare. Si kalaang mga ti close friend ko, Mare. Numay papan iti day taabanag kat sika ti makaammo nga agdesisyon, Mare. Sika ti makaammo no anya ti kasayaatan nga aramidem tapno agnakam nila kay mo. Tila ang parikot ko, Mare, no sa dino ti pagtrabaho. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ka, Mare. Ni tatang, Mare. Ada kang kadayta, Mare. No anya ti amom apagsayaatan ti pamilyayo, iso ti aramidem. Numay papanmat iti trabaho, mabalinmat nga i-refer ka iti kasinsin ko. Dito'y kami nga agnaad kadagiti ubing tatang. Ay nawaw. Ada ka dit pare ko? Hay, masiksikuran una yun iti asawak tatang. Apay ba? Sobra ti kinakuripot na. Ay, di ka agdarasodo sa anak ko. Dito'y ako, tapno adda kayo akatulungak ang mga sikaso kadagiti apuyo. Anya? Agtrabaho akon, tapno awan maibagaday jay nga amor. Kan tapno saan akon nga agdaw-dawat kan kuana. Na, anya tar aramidem dito'y balay ni tatang, sika, amor. Dito yung mutan nga agnaad. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka pa'y laang asumurot kada kami dito'y. Awan mo't siguro dakas na, no kaya't kumati agnaad dito. Tapamilya kayo, mate. Ay pangaasim, amor. Iso nga rod aping manaw kami ijay balay, tamasiksikuраnak kan ka. Ita, sumurot ka kiden. Awanan ti maaramidam tadakon dito. Ayan ni tatang. Ay nawaw, talaga na puskol ti panagruprutam. Nakitak, tinakasako abinagkat nila kay mo itay bigat, Mare. Nangipanan na iti dayjay. At da ijay balay, Mare. Ay nawaw, simurot kada kayo, Mare. Ngun, Mare. Saan ang mabain kinitatang mau? Ay na, Mare, nagpuskol ti panagruprupa day di tao. Di na amu ti agbain. Pimanaw kayo di tabalayo, tapno awan ti pagparikutam. Ngam simurot mo ti sakit ti ulo, Mare. Ay, maruruda nga rod, Mare. Sapay la kumaa, tabagbagaan ni tatang dayjay, tapno agbain mo. Amom, si Kaamor. Saan nga binanasaya at agbalin ako ripot? Na, anya ti basol ko tatang. No adda ti kasapulan ti pamilya. Ipaay mo? Saan kat ati kinakuripot mo tinangro na? Taanak yumot ngamin tatang. Di na amot agtipid. Ay nawaw. Di kan agpabasol. Taamok asikat ti ayan ti biddaw. Ne, apay ngay akas tatang. Kanunungan yung mo galit anak yo. Amaw ka na saya at atao ti anak ko. Makapaon ganas kayo mo. Pumanawak man lang tapnaon ti ado sa uyaw. Nagululi magkakiday. Kay ipagarup ko asan apod no dagiti idandanon da kanya. Ngam ita, napanaglag apod no mo't gayam. Agbalbaliw ka kumamutan, baraw.
Mabusurak iti katugangak nanang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Anya ti inaramid na ken ka. Pinagsasawan na kid di tayo agsapa. Ay nawaw, iti anyamot agapo. Kuriputak ka no. Dayta ti bagbagaken ka. Isumulaang ti kuna dagiti tattao a makamamuken ka. Agraman dagiti kaarubayo. Makapaasar kid di. Ay na anak ko, ikatuman ngamin ti kinakuripot mo. Nang runa no dagiti masapsapul ti pamilyam ti saritaan. Isumutar aramidak nanang. Ay nanamintakil ka nga ulbod. No ipaay mo amin ti masapsapul ti pamilyam. Di awan ko matireklamo ni bakit mo. Ay amor, agbalbaliw kan, no di mo kayat nga isukat na ka ti asawam. Imayak tasukunan kayo, Tese, bakit? Ha? Anyat ko nam? Imayak tasukunan kayo kadagiti anak ta, bakit? Agawi tayo di balay at damot di balay tayo. Ay nawaw, asino tinangibagaken ka asumurot kami? Siyak ata, siyak ti asawam. Ay saanon? Anya? Dito'y kami pailaan kadagiti ubing. At least dito'y, adda ni tatang ang mga sikaso kadakwada. Kan, makatrabaho ah. Mabalin mo't asaan ka ngagtrabaho? Siya kung tagtrabaho. Ay saanon? Amok ako ripot ka. Iso amay mayaten no adamot bukod ko a kwarta. Anya? Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabahom. Kandi mo liplipatan ti mangtag iti kwarta para kadagiti putot mo. Dito'y kami pailaan nga agnaed. At least, dito ayan ni tatang at the peace of mind ko. Ay, nawaw! Di kaagbalin ako ripot. Ipangpangrunam ti kasapulan ti pamilyam. Laglagipam, at itao amang ipangpangruna iti pamilyana, kat isu ti pudno a responsable kan naimbag a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.